Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri itariki ya 29 Kanama 2025 twateguye kubagezaho iteganyagihe ry'igihembwe cy'imvura umuhindo wa 2025. Reka dutangire tureba imvura iteganijwe ingano yayo, turebe igihe imvura izatangirira kugwa n'igihe izacikira. Turateganya ko muri rusange imvura iteganijwe izaba iri hagati ya milimetero 300 ndetse na 700. Ibice biteganijwemo imvura iri hagati ya milimetero 300 na 400 na akarere ka Kirehe ndetse no mu bice byinshi by'akarere ka Kayonza no kuvuguturuka mu bice byo hagati ugana mu majyepfo yaho kimwe no mu burasirazuba bw'akarere ka Ngoma. Naho imvura iri hagati ya milimetero 400 na 500 iteganijwe mu mujyi wa Kigali, iteganijwe kandi mu bice by'amayaga mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Bugesera ikaba nayo ariyo iteganijweyo, mu bice byinshi uturuka mu burengerazuba ugana hagati mu karere ka Kayonza, mu karere ka Rwamagana hose, mu majyaruguru y'akarere ka Kayonza, mu karere kose ka Gatsibo ndetse no mu bice by'amajyepfo y'akarere ka Nyagatare. Naho imvura iri hagati ya milimetero 400 na 500 ikaba iteganijwe mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'akarere ka Nyagatare, iteganijwe mu bice byinshi by'akarere ka Gicumbi, no kuvuga uva mu majyaruguru ugana hagati yaho, ikaba iteganijwe mu majyepfo y'akarere ka Burera, iteganijwe kandi mu karere ka Rulindo, ikaba iteganijwe mu karere ka Gakenke ukuyemo amajyaruguru yaho, iteganijwe mu karere ka Muhanga ndetse no mu burengerazuba bw'akarere ka Kamonyi na Ruhango ndetse n'akarere ka Nyanza, iteganijwe mu bice byinshi by'akarere ka Huye ndetse no mu gice cy'amajyepfo y'akarere ka Gisagara. Mu ntara y'amajyepfo iyi mvura ikaba iteganijwe kandi mu bice by'uburasirazuba bw'akarere ka Nyaruguru ndetse no mu karere ka Nyamagabe. Naho mu ntara y'Iburengerazuba iyi mvura iteganijwe mu karere ka Karongi, mu bice by'uburasirazuba bwaho ugana hagati, ikaba iteganijwe mu burasirazuba bw'akarere ka Rutsiro, iteganijwe kandi mu gice kinini cy'amajyepfo ugana mu bice byo hagati bw'akarere ka Ngororero. Ibindi bice bisigaye no kuvuga ibice byinshi by'akarere ka Burera n'aka Musanze, kimwe no mu turere twa Nyabihu, akarere ka Rubavu, aka Rutsiro, aka Karongi, aka Nyamagabe, aka Rusizi no mu burengerazuba bw'akarere ka Nyamagabe na Nyaruguru hateganijwe imvura izaba iri hagati ya milimetero 600 ndetse na 700. Imvura iri hagati ya milimetero 500 na 600 kandi iteganijwe mu bice byo mu burengerazuba bw'akarere ka Rusizi. Reka dukomeze turebe igihe imvura iteganijwe gutangira. Imvura iteganijwe ko izatangira muri rusange hagati y'itariki ya 8 Nzeri n'itariki 6 Ukwakira. Tugende tureba agace ku kandi igihe imvura izatangirira. Duhere igihe imvura izatangirira mbere. Imvura izatangira hagati y'itariki 8 na 15 Nzeri biteganijwe mu turere tw'intara y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, mu majyaruguru y'akarere ka Nyaruguru, mu bice by'Iburengerazuba by'akarere ka Ruhango ahana imbibi na Karongi ndetse no mu karere ka Muhanga, kimwe no mu ntara y'amajyaruguru ahenshi uretse mu majyepfo y'akarere ka Rulindo no mu majyepfo y'akarere ka Gicumbi. Imvura kandi izatangira hagati y'itariki 8 na 15 mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'akarere ka Nyagatare, kimwe no mu majyaruguru y'akarere ka Gicumbi n'aka Rulindo. Imvura iteganijwe gutangira hagati y'itariki 15 na 22 Nzeri mu majyepfo ndetse no mu burasirazuba bw'akarere ka Nyagatare, mu karere ka Gatsibo kose, mu majyaruguru y'akarere ka Kayonza, mu majyepfo no hagati y'akarere ka Gicumbi ndetse n'aka Rulindo, mu bice byinshi by'akarere ka Kamonyi ukuyemo iburasirazuba bwaho. Ikaba kandi iteganijwe gutangira mu karere ka Ruhango, mu bice byo hagati ugana mu burasirazuba,
uretse agace gato k'iburasirazuba kegera ku mujyi wa Kigali. Ikaba iteganijwe ndetse no mu karere ka Nyanza n'aka Huye, kimwe no mu bice by'uburengerazuba bw'akarere ka Nyaruguru. Imvura iteganijwe gutangira hagati y'itariki 22 na 29 Nzeri mu mujyi wa Kigali, kuyeho ibice by'amajyaruguru yaho, aho izatangira hagati y'itariki 15 na 22 mu gice cy'Amayaga mu karere ka Bugesera, Akangoma, uretse aho imvura izatangira hagati y'itariki 29 n'esheshatu aha kari mu burasirazuba bwaho, ndetse no mu karere ka Kayonza ukuyemo agace gato k'iburasirazuba gahana imbibi na Kirehe. Naho utwo duce two mu karere ka Kirehe ndetse akarere ka Kirehe mu bice byaho byose no mu duce duto tw'akarere ka Ngoma n'aka Kayonza bihana imbibi n'aka karere ka Kirehe, imvura akaba ariho iteganijwe gutangira nyuma, aha ikazatangira hagati y'itariki 29 Nzeri n'itariki 6 Ukwakira 2025. Dukomeza tureba igihe imvura izacikira. Turateganya yuko mu gihugu ahenshi imvura izacika hagati y'itariki 15 na 22 Ukuboza 2025. Aho rero imvura izacika muri aya matariki ni mu ntara y'Iburasirazuba yose, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo yose uretse mu karere ka Nyamagabe ndetse n'ibice byinshi by'akarere ka Nyaruguru, no kuvuga uva mu majyaruguru yaho mu burengerazuba ndetse no hagati. Hateganijwe ko imvura izacika nyuma no mu gice cy'intara y'Amajyaruguru yose uretse mu karere ka Musanze, mu bice byaho by'uburengerazuba ugana hagati, naho hateganijwe ko imvura izacika nyuma y'itariki 22. Ahateganijwe ko imvura izacika hagati y'itariki 22 na 29 ni mu ntara y'Uburengerazuba no mu turere mu karere ka Nyamagabe n'aka Nyaruguru. Nyaruguru ariko ni igice twababwiye, igice kinini uretse igice cy'uburasirazuba bwaho, ndetse no mu karere ka Musanze mu majyaruguru n'Iburengerazuba bwaho. Aho hateganijwe ko imvura izacika hagati y'itariki 22 na 29. Muri rusange twafata ko mu Rwanda imvura izacika hagati y'itariki 15 na 29 Ukuboza 2025. Twagira ngo tubabwire yuko iri teganyagihe ari iteganyagihe ry'ingenzi ku mirimo itandukanye ifitiye igihugu akamaro. Iyo mirimo rero irimo ijyanye n'ubuhinzi, ubwubatsi, kubungabunga amazi, kwirinda ibiza, ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'indi mirimo itandukanye y'igihugu ifitiye igihugu akamaro. Icyo dusabwa nuko twakoresha amakuru y'ikirere, ndetse tukaba tunasabwa gukoresha iri teganyagihe twirinda ingaruka mbi zishobora guterwa n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa izirimo guterwa wenda n'imvura yaguye nyinshi ikaba yatera imyuzure ahantu n'inkangu ahantu hatarwanyije isuri. Tukaba kandi tubabwira yuko muri iki gihe cy'umuhindo dukunze kugira inkuba ziyongera n'umuyaga mwinshi, tukaba dusabwa kwirinda ingaruka zishobora guturuka ku mihindagurikire y'ibihe. Twagira ngo dusoze tubabwira yuko ejo ku itariki ya 30 Kanama 2025 nta mvura duteganya kuva ku masaha y'igitondo kugera ku masaha ya nimugoroba, naho umuyaga uteganijwe uzaba ari umuyaga uringaniye. Murakoze, dukomeze kugira ibihe byiza.